Lorong diak malkarena sirahutu hamutuk filafali ia programa talkshow gubernurona. Programa parceria ida entre VIP TV o Secretário Estado de Comunicação Social, SECOM, e a área Juventude, Desporto, Arte e Cultura. Ba edição ohingniang ita sekualia konaba participação jovem cristão ida husi delegação Timor-Leste nebe foi lalaisne participa ia evento spiritual ida i SOE NTT Indonesia nebe que rola presença ona ia studio segundo VIP TV Betani Training Center bidau akadirhung ita sekualia konaba oinsa siranya participação foi lalaisne iha evento refere dia malukarena insira hamutu kono ita Senhora Dominga Soares nudar chefe delegação bom dia obrigado pela presença na programa idane maluk sira itamos convida hutu pastora Carolina Angki Watimena nudar pastora ida iha igreja IBTL Betani di Liniang. Shalom, loron dia pastora. Bom dia. Além de idane itamos convida hutu jovem nain rua. Nebeke hola parte hutu iha delegação idane nudar equipa Lovorida iha kantora niang no dansa Lovor niang. Maka Senhor Eli Soares, bom dia, mau? Bom dia. Obrigado, Mayona iha studio VIP. Sing nunemos representa husi dansa tamborin, husi Salomita Soares, dorong dia. Dia malukarena insira itahahu itania programa gubernurona ba idisang ohing hamutu kohau Evangelistus Santos Meilana husi studio segundo VIP TV Betani Training Center. Fundadau Mandomingas maksai nudar sefi delegação ba delegação cristão Timor-Leste nebeke participa iha evento iha SOE NTT Indonesia. Itu bot pele explica evento ni evento saida. Dia, bom dia baita hotu. Ba oportunidade nebe makadiak ohing tadersang idane. Hau kontenti tebes tambah bele convida filafali ba evento nebe makita halau tiauna. Iha fulang setembro ita hotu hatene kata kita hetang convida usi SOE NTT nebe makahanesang tinang-tinang sira sempre iha evento idane iha milagre nebe makakontese iha tinang-tinang mas foi primeira vez Timor-Leste hetang convida então usi representante usi Timor-Leste maka igreja Betani IBTL Timor-Leste maka hanesang participa evento idane então convite idane mai hanesang mi cumpri no marca presença pode tuir evento nebe maka acontece ya milagre be saitua ba dala limanulu resinsiania. Singa sa importância atividade idane ho di umanaing ihanaba for confiança for fiar by delegação Timor-Leste ho di lidera ia cultura revivamento espiritual ni. Dia iha momento idane anessa momento nebe maka importante. Katak convida idane la osane se convida nebe ma bye-bye. Abe convida idane ba monu bahanesang samada husi maromak ninia. Nebe makanesang prepara bahudi serve.
Então iha momentune hanesang iha lorong hat nia, lorong hat iha dia 23 to 26. Mai be Timor Leste hetang Covid dia 24 no 25. Yang momento ni atividade ni fura close, tambah itaba bahanesang nasang nebe maka avançado, nasang nebe maka hanesang sira halau tiaona atividade idane, ita foi em primeira vez. Antau bahira itaba bahaneba Timor Leste hetang atividade idane iha dia 24 no 25. Ya, iha atividade ni larang hanesang ita hasun nasang barak yang neba. Ya, nasang nebe makamai oi-oi, nasang nebe makanesang iha tiaona sirania be atividade o sirania sitasang nebe makanesang barak liu tiaona antau itaba bahaneba atutuir kultur e avivamento iha fatinga neba. Iha usi Timor Leste ita iha preparação nebe maka itaba iha grupo nebe maka bot grupo quase emana in tolunolu nebe maka ba iha parte ida keninia o função ida keninia antau ema nebe maka iha formado tiaona ema nebe maka nesa iha experiência moris ho maromak tiaona antau iha hanaran grupo nebe maka samadu atu bahalo atividade idane tamba iha maromak nelia fuang iha Matius iha lia menang iku susi na maromak maka lia katak ba hanuring ba emahotu ba nasang hotu ba hodi sira rona maromak nelia fuang bahira sira rona ona antau sira sai alunus atau skolanti bahira sira fiar tiaona sira simu tiaona antau sira sesimu batismo ya kodi maromak narang oang no Espírito Santo idane hatudu katak idane ba grupo idane atau grupo nebe formado grupo nebe espiritual grupo nebe maka iha preparatiaona odi halao maromak samada antau iha lorong rua dia 24 dia 25 ami halao aminia obra no ministeru iha soeneba. Ita fila fali ba pastora Carolina niang ita hare husi delegação idane maioria mai husi sarani IBTL Betani niang nebeke maioria jovem ainda ba tambah saida igreja hakaraksimu convite hodi participa ba iha soentete. Ya. Primeiro ami agradece banai maromak tambah idani hanisa oportunidade dia kusinai maromak graça bot ba ami tambah maromak nia graça maromak nia dia no maromak nia domi watu idane hanisa convite husi so ene ami orgulho teves tambah hanisa honra bot ba ami spesial ba joben sira ami prepara joben sira tambah ami nia pisaun katak joben tem que ser sai liderança ba futuro ba liu ba nasaun ami nia pisaun ba igreja nia pisaun katak ami prepara joben sira hanisa joben nebe hadomine maroma kamtauk bane maroma i bele sai liderança ba futuro bara idoben Timor Leste ne duni ami po ami hetan convite idane hanisa oportunidade tiak ba ami atau ami hanisa hufiar ba joben sira husi igreja nebe ami prepara tiona yali husi sirania talentu nebe maromak fo wasira de husi sirania capacidade maromak fo wasira e ami fo fiar basira katak sira bele joben mos bele joben Timor Leste bele katak maromak bele uja sira e hanisa jira sound phone bele sai ben sound ba itanya na sound bisinyo sira spesial ba Indonesia soe idane hanisa
sila representante rai doben Timor Leste sira bele hatudu kata joben Timor Leste bele sai ben sound maroma bele uja i sira mos iha talentu ne beke diak la bele hakmatek mai be tengser iha aktividade Dulu hanisa convite idane ami agradece ba maroma oportunidade dia pasera. Sing husi aktividade nebe que participa iha soeno ba bolu atividade ini culto revivamento espiritual. Saida maka culto revivamento espiritual ini. Ya, kualiha kuna ba revivamento espiritual ne hanisa movimento ida laos ita ima makal mai idane mai husi Espiritu Santo. Ima romak uja ita hotu ya atau ita bele hamutuk honai maromak. Hanisa bahasa dia bergerak bersama Tuhan. Hanisa cultura revivamento idane niliuba spiritual. Quando ita nia mori spiritual buras, ita nia fiarne hanisa meeting i hanisa dalos ema kristaun hanisa tobade ya. Maybe tem que ser vida moris, hanisa bokang movimento, move. Artinya ita tem que ser iha moris, ya spiritual ne beke moris. Diuli importante kata iha cultura revivamento ne ita konta ita kualia kunaba saida mak maromak ne lefuan ne importante. Yeah. Hanisa Biblia hatete kata idani mak iha cultura revivamento ne be Ami bani, ami hanoin kona badua tawarik 7 ayat 14 tete. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Jadi ida primeiro importante ita rek anya maromak ni presensa, importante ita arapende. Ya, jadi cultura revivamento ni liang musim maromak kata ema hotu tengser arrependimento haraik ang ya maromak ni presensa atu quando ita ora sound ita hipila kotu kusi ita nia sala maromak katete katak ni serona kusilalehan ita nia ora sound no nia po perdua ba ita nuneimos nia bele reaviva ka restora ka transforma ita nia rai haleluya idani importante Lilu ba ita nirai doben Timor Leste katak idani akontose dunia ba ita nirai katak so nai maromak. So Jesus makbele reaviva, transforma, restora ita nia mor spiritual e ita nirai doben Timor Leste. Ya. Sing pastora iha participação ina ba delegação Timor Leste niang hetang acompanhamento husi pastor ida husi Israel oinsa Timor Leste ni delegação bele iha conexão ho pastor Israel ya dia TTBs tambah maromak ni telefon tete dihang katak sei ita pobensa barai Israel maromak pobensa ita sei ita malisa basira ita mos setan malisa tambane quando pastor Israel nia laran atau mai visita Timor Leste atau konekta ho ami contente tebes katak udah matan nakloke barai doben Timor Leste atau maromak pobensa ita ni rai doben Timor Leste tambah ita loke udah matan ba maromak ni atan usi Israel pastor Andrew ya ni maromak ni mos hadumi rai doben Timor Leste ni sempre oração ba Timor Leste ni dia hone fuan monu ba Timor Leste hau na fatin oração ba Timor Leste. Sing pastora nia hari rasik ba participação delegação cristã Timor Leste durante lorong hirayana ba oinsa. Hau bahau nia hari kata ami contente hak solo importante ba ami kata ami bele lori anesa mana mingga satete siamada maromak nia i mos mandatu sina Jesus kata ba iha mundu tomak to mundu nia rohan ba prega maromak ni lifuan i discipling the nation sai halu sira sai Jesus nia disiplu i semak fiar i fiar bana Jesus sira se hetan salvação sema la fiar sira hetan castigo de dunia ami tem ser lori maromak ni lifuan par ema hotu bila arapende amfiar bana Jesus mandatu sina Jesus i Jesus atete diang katak how say hamutuk imi to mundo ni ramata
Sim, ita ba fali Maung Eli mus nudar membro ida husi equipa delegação cristão Timor-Leste yang nebe participa hutu iha atividade espiritual ia soe NTT. Seita hari número delegação maioria husi IBTL Betani niang Maung Eli mus ita conhece mai husi igreja nebe ke de frente. Tambah saida Maung Eli hakarak hamutuk involve iha delegação idane. Bom, dia, obrigado pelo tempo. Obrigado para country, me pergunta me fura close. Oportunidade de convida konaba hawa karak kaunia espiritual né hawa karak mentalidade. Depois how for obrigado teve para igreja IBTL Betani. Ibu pastora Anki, pastor Anki o ibu pastora. Be convida house igreja Maranata, representa a igreja Maranata. Imos how representa a igreja Betani, saiu na São Timorida, Beliluri Hanano na beca apresenta ia Soeneba, how Cynthia no larane ha contente tebes, fura clarima, tamba ia oportunidade de tebes, bela amenta how nia espiritual, bela amenta how nia experiência unsa hanano hiba maroma kunsa. Importante lima ka ita hiba maroma ne precisa ter paciência makas, depois ta fofuang ho tinha lara la bela canta tuir de how ni canta capaz ao car glória na Santimora ao car how me magakan la bela. Importante sabe importante liu ita hiba maroma tini fong lara positivo ita karya me beri yang terbaik buat maroma. Tamba how contente teve sonira halur na Santimoro special brigada para igreja IBTL convida how bel sai cantor ia soe deve que comemoração Lord Espírito Santo previamente Espírito Santo deve que badalar lima lores em Lima ia tempo lá e dane macau sente durante ini. Oke, wing Maung Eli yang sente contente bele envolve hutu iha ministerio idane niang. Itabotnya hari diferente ministerio nebe ke ita halo iha Timor-Leste Indonesia ne ita hari yang bakal Bom, dele pergunta fura close capaz. How momento antes a orang kusini how preparação how oração how dia antes how karak ao contente ne tamba wahir how apresenta hanano ia neo ina ba how sente diferença tamba sada magade diferença tamba dala bargi tanan ia ne dala rumah ia fatin tanano la rumi tanano sa bye ita la fofu online mai be ia tempo no ba durante ni ita nunca pernah senti kata lorong ida na veke special review evento NTT so especial NTT so comemora con ba lorong Espírito Santo na veke tunya so ia tempo liuba ia tempo na ba mahira how ni ai o how ni presença na ba o senti how ia mudança tamba how belare o sire na ba ne mesmo que sire hela do 1 kilo, 8 kilo, 2 kilo, sekian kilo ba, mas be sirnya larang contente. Ida nem sai how anisang how diferensia how contente ni ihne. Tambah sai dah kuliah sini. Ita halo diferensia. I tempo ida agora ita ba igreja, ita ba hana, ita ba de igreja de do clio. Mai be wahira how halo diferensia comparação com ia soe. Haure ema firixira. Haure labarik sira. Quando to ia lorong poti dan sene, sirne larang contente la lima. How tanis, ia tempo na ba how tanis tamba haure how contente liu batas tamba haure firixira. Da der tolo kraik sira nia tempo ne ba maromak ne yang perutama. Sira kal fo primeiro ba maroma. Sir foi yang terbaik los ba maroma. Mesmo que sira ela do, careta lá ia mas sir lao. Tamba sir foi yang terbaik ba maroma. Loro ainda nem loro especial. Espírito Santo nem macau how contente, how level explica to ina batamba. To how tanis. Aí eu minto no ba how tanis. E how foca basire, how os primeiro how live ina ba. How correndo so itabot sira, tam how nilar contente liu.
mesmo sirturi a lorong larang mas hau kal komentar usira Amen. ami kara korona namrong ni lefon mesmo kami lorong larang tama lorong idane lorong spesial pa ami tini ina dalida am kara ku yang terbaik mamaroma idane mak hau lakun tinti hau kara timur ne tempo tona para ita kara ku yang terbaik mamaroma para ita hau revika lansa spesial yang saya yaturu yang 13 Mei atau komemora kare mai tamu tu para komor yang terbaik ita foi yang terbaik mamaroma idane mak hau tinti ne sama pergunta itu obrigado. Sim, husi grupo louvor música niang mong yeli musa sai cantor na ba iha delegação idanemos ita rona hotu iha grupo dança tamborin nebe ke aling salmita maka iha neona representa equipa dança tamborin niang antes ita kuliah kona participação imi niang ia neba anesang oing mana Domingas explica na kata keluri delegação ho função ket-ketak niang aling bele explica saya maka dança tamborim tambah saya imi hakarak envolve iha grupo idane. Obrigada pela pergunta. Primeiro, dança tamborim idane é um grupo jovem especially ba feto sila nebe jovem ansa iha ami iha minha igreja ami iha jovem grupo feto nebe sempre iha tempo ansa semana ami sempre treino dança ba iha igreja sempre domingo ami apresenta minha dança hamuto ko equipa louvor com música ami hanesang iha biblia mo sa tete kata penari tamborim hanesang ami jovem saída makia ami hanesang talento nebe ami iha ami akar oferece idane mak hanarang grupo tamborim jadi ami grupo idane ami composto si mane mos iha mabe momento neba ami sofeto na isa nulo mak ami ba iha ba tuir evento nebe iha soe no ami senti contento tetebes tamba ami mos bele envolve iha parte. Sim, oing hanesang explicação katak idane evento primeiro usi delegação niang ba railiur niang momento rona katak imi atu serve maroma ia railiur na ba oinsa iminia kesan primeiro wainghira hetang confiança husi igreja hudi representa Timor Leste. Sim, primeiro a Mirona husi a minha chefe comissão nebe convida yang kata kusi soe convida timu si betani no tamborim ami primeiro ami senti ami hak fodak mos no ami contente tebes tamba ami so sempre ansa halo evento nebe iha lailaran det mabeidane pela primeira vez iha fulan setembro ne convidamos ami penari no ami contente no excited los atu tuir botirane tamba idane hanesan koliakal idane ami ne posição duni habe tamborim duni no ami ninya hanesan koliakal idane mak ami nian duni no pas convida ami senti contente no ami hakara prepara buat nebe terbaik ba iha soe no idane ami senti contente tetebes tamba ami mus bele participa iha evento neba. Kasi rona oing explicação dança tamborim dança especialmente liu iha atividade espiritual niang ia igreja larang niang iha kriterio kalai ba membro sira nebe que akarak sai membro ba dança tamborim niang. Sim, iha ami penari tamborim sempre iha kriterio ba tama iha grupo idane ami hene jovem bara mabe kriterio mak onsa ami hare ema nebe sempre fo meluangkan waktu bamaroma o tuir bebe ke atividade igreja nia ema nebe setia ema nebe hansa sempre ma igreja no ami hare ema nebe hakarak hamtak man neng maroma duni no ema nebe hakarak duni fo nia ang ami hare si fuang mos no ema nebe hakarak duni tamba ami mas hare si sila ninya puntual sila ninya kehadiran nebe sila sempre mai no idane ami hare katak sila mo siya fuang atu serve duni tamba ami treino ami sempre kalang semana ida ami sempre dalla rua datul treino no ami sempre hare sila mai no idane ami hare parte idane ami hare ansa sila mo hakarak duni faz parte ya dansa idane ya grupo idane.
Sim, modelo apresentação OINSA makimi apresenta. Iha apakah dansa idane hanesan dansa sekuler niang ka OINSA ka? Dansa idane iha tipu oing-oing. Iha mos tamboring, uzaninya tamboring, iha mos aifunang, iha mos kerubing, iha mos banner. Mayoria banner aminya tim iha mos mane. Mas momento neba aminya tim laba, mane laba. Iha mos babadok. Nebe ami mos bela presenta babadok, iha soe tambah iha ne tim dansan iha buat barat. Iha vamos lebih slow, vamos ida nebe semangat. No kada ida iha nini significado keta-keta. Sim, ita fila fali ba mana Domingas antes ba rona kata delegação idane hasuru dificuldade oing bele hatene dificuldade saída det makimi enfrenta no OINSA imi bele hasuru dificuldade sirane hodi bele participa ya. Tiap, ana perguntas tiap. Antes atau kita equipane hanesang hamutuk, depois halo programa idane, começa a ona husi panitia ne, panitia tur hamutuk, odi OINSA hanoin ba hareba hanesang ini biaya batuba, hareba OINSA ba halibur ema batuba, idane hanesang prosesu nebe makanaro close. Prosesu ne primeiro husi ema. Taba ema mai usi karakter ida-ida. Antang hanarang atau halo grupo, maka grupo nebe maka iha eninia kriteria nebe maka iha hanesa ngohin kuliah tiangona katak bahira tutama grupo idane musuh kriteria iha. Ema nebe mantau maromak, ema nebe maka iha komitmen tu maromak, ema nebe maka samada duni batu serve maromak antau ema idane maka tau hamutuk. Antau bahira hare bahane sangbe equipamento nebe makita prepara ou essa processo tu prepara ne hotu nebe mafiar nai kata kaima hare ba orçamento la iha hare ba hanesa sasang nebe makita uja la iha ai tambah ho fiar nebe maka equipamento hotu nebe maka nesa faila mai be ho fiar nebe maka grupo ne iha sira halo oração depois um esforço husi VIP TV anesang for dalam ba ami atau OINSA ba bele to ba governo o di governo bele ajuda ami. Então, e momento ne ba kita halo proposal ba ministro ya arte kultura ninia. Então, bahira ba quase tahang fulang rua racing tama ba ya tama ba bahira nesang visita ya Papa Francisco main ya ne ba tempo ne vamos ane sambe lalai state então OINSA itabele hetang ajuda idane mas be graças ba maroma governo ajuda ita e a momento idane mos hawa cara que agradecer primeiro ba nesang secretário estado ba arte cultura ninia nebe makanesang suporta na ami apoio na ami odi realiza atividade idane ami toba so NTT. Depois iha buat barak nebe makanesang ami prense ona neba mas be item balu nebe makanesang sugere depois aceita ba odi ami halo atividade idane ami agradece mesmo hanesang buat barak nebe makanesang lolosne labele suporta ami mas be bele idane suporta ami no laos hanesang tempo ne idane ikusona mas be atividade idane continua lao atividade idane se na fatin lao anta ami husu na fatin apoio ami ba joven ba hanesang sira nebe maka fo sirania ang sirania moris sira karak batu serve na fatin então ami husu na fatin apoio ba futuro mai na fatin apoio ami depois segundo ami mos akarak agradece liu ba hanesang vice primeiro ministro nebe maka ya sinora sanami nebe maka suporta na ami iha parte viagem ninia pa pasaporte idane hanesang tempo nebe susar los batu ita hetang
ya mai be ho dalang nebe maka diat ya husi nação Timor Leste bahane sang apoio nebe maka ne samba joven bahane sang ninia ema nebe maka tu halao maroma ninia obra maroma ninia serviço antau nação idane contribui tebes di husi pasaporte antau idane bele realiza ami bele to iha nação nebe avançado, nação Indonésia, so NTT neba. Se Laos, governo idane, amila yakibit. Tanto usi pasaporte, tanto usi casamento, amila iha. Tang ami maioria, igreja que kuantang, iha ba nação Timor-Leste, atau kuliah katak la posição ida. Mas betang maromak nia graça. Nebe makanesang fo bensang ba governo Timor-Leste, ele promove ninia ema sira nebe makanesang maromak samada untuk serve paya nação selu. Ya hane ba antusias tebes nação barak mai tinang liu sira hala tiaona foi primeira vez iha 2023 ya tinang idane bulan Setembro maka foi em Timor-Leste 2024 Timor-Leste foi maka ba participa idane hane sang lowor nebe maka ne sambe maromak fo bahudi representante Timor-Leste ba so NTT selaos maromak ita labeli ya fatinga ne ba tambah ita hare kata kia ne ba hampir 15.000 daleteng ema iha hatudu kata relação husibe cristão ida hotu nebe masang hotu bele halo hamutu pahale hare katak maromak ninya serviço ne luar biasa maromak ninya serviço ne maravilhoso tambah husi distrito subdistrito area rural ita hare katak ema ferikatua sane sewing kuliah antusias ya idane maka hak solok tebes ya tinang oing ita hotu hakarak Timor-Leste bele participa Laos igreja betani mai igreja hotu nebe maka hanarang fiar ba Jesus bele tuir hotu tambah lihusi dane maka ita bele manang kelamar ba Jesus. Obrigado. Husi participação idane sa experiência mak delegação Kristen Timor-Leste hetang hafoing participa evento ne. Experiência saya mak imi hetang. Experiência barak liu. Ya, momento ita arranca husi dili depois ba fatin nebe makita liu buat hotu prosesu nenaru kantau experiência tem que ba prosesu itania check-in depois toba ya ita ba fatin neba fatin info ita tem que adaptasi ba fatin neba ya tempo nebe mos tempo udan tan lori hanesa ekipa nebe makabarak liu ema quase 30 orang nela sema wituang antau ita ba fatin nebe makanesang diferente ya maybe ita ba fating nebe makanesang diferente maybe ita hare kata buat tu organizado ita hare tambay ma kristang hotu antau bahira ita ba neba dalang hotu hanesan dalang nebe maka ita liu dalang nebe maka ita iya fating nebe maka ita iya hotu hanesan be menyatu kolia katak menyatu ho ita idane primeiro depois segundo kristang neba antusias simu ita bainaka nebe maka ema primeiro ema nebe maka sira hanesan respeta leos ya kata kita Laos ema polisi ema tentara mas be sira sempre for fating ita ema primeiro ya primeiro ba apalagi bainaka antau ema fiar for anesan be respeto los ita fating nebe makanesang seguro nyaman homenyatu hosira idane segundo terceiro sirania be simu bainaka kapaz los kona bahan hemo kona ba la fating kona bahan esan sira welcome ba ita kapaz los. Depois tempo ikus nebe maka ami tuir hanesambe kultu idane kultu revivamento idane kapas los tambah serani sira antusias susi kampu dia 26 kampu nebe maka sira tengki iha be saja fating sejarah ne sira tengki haleu hotu antau ema barak los to hanesambe ita sai tamane la dia maybe ema organizado hotu organizado tadi ema hotu hanesang bahahi maroma ke dalang to ba fating ikus maybe hotu organizado idane maka fating nebe maka itaba fating nebe hanesa menyatu ho ita na experiência buat los ba ami
Ya, depois ita fila falimos, ya, ita fila falimos outro dia, outro contente, saúde dia, depois maimos sira na fatin usi Indonesia, na fatin fofiar ba ita serve tan ia fatin igreja ida, ho sarani sirane ba, ho povo sira, to sirane bupati, bupati hotu hane sambe Atabua. Atabua, hane sa marca presença, fo hane sang ondra ba ema Timor Leste, idane experiência ne bem botlos. Tamba idane maka ita labele hari kata kita ne nação foi merdeka, avançado, se iha nação ninia kraik mai be la iha. Lolos ne sirane matan ita ema nebe maka di aklos ita ema nebe maka ne sang kapaslos. Laos tamba hari tamba ita, mai be tamba maromat, maromat foti ita, lori ita, usi representante Timor Leste bane maromat kan ne sang foti ita batu sai bensang saya mo sa nesang exemplo, tambah idane maka convida beta hotu ya iha Timor Leste ya labele kolia kata kita labele kolia kata kita labele mai be lolos ne maroma kunja ita tu sai bensang Sing se uhing itarona koda ba experiência nebe que se delegação kulia au fila fale ba maungeli. Sa experiência maka espiritualmente makita bot hetang durante participação Timor Leste nengen ba. Bom, pergunta bagi dia Furak, anesang experiência bahau durante hau hetang na panes, hau hetang spesial lim kono ba tempo. Tempo nebe que sir fo maroma que yang terbaik. Tempo nebe que sira fo maroma que necessariamente atividade particular ni sira ignore dia. Sira ignore dia. Ini bama kau sa experiência buat makas hau hetang barak ni sinapa. How label explica naru kli kona ba tempo kansa buat selu. How hala importante lima tempo ni. Tempo kon sir fo man maroma experiência beka hasul hau hetang na ba. Tempo ni kapastos wahira sidau to lorong nebe que especial que kono atu comemora lorong especial tebe que tungia soi antes do lorong daru lorong tolo ni ser preparação tona siru sirin fatin music que do o RRS ia nebe dal rumo sir mayo careta la sir lao ida nem gawe tan tempo yasani ne habel aplica yene ane sankare ki lorong especial lorong botruma ane se uya toru o lorong Pascua o lalos lorong Pascua o Natal date o sel lorong nebe lorong bot hawa karak hau nia tempo ne hau kar ite nia tempo ne antes lorong nebe ki tat comemora ni jauh hari ni tat preparação aí nema antes ite nia preparação te massimona tamba hau sinte mesmo se emane simples emane se bye ema peri katua sir taulipa o lavarikuan malili zove ho inam aman sirne sira contente teves contente ida nema kan sa fote saibe honi experiência be ka wete na bani ida nema bele lembra fale hau para lembra ba ita hutu atunune nebe ka antes paloron botni ita tense preparação tri máximo tambah lorong bye-bye lorong spesial TTB dalam rumah ite timor dalam rumah o itare lorong bye-bye lorong bot dia masih au kia dia kela or sak totuk siane pues mal berita tiba pada lorong spesial ida nema hawite experience nebe ka hawite na ba especially kono ba tempo ne sa speak tempo ne importante to fo yang terbaik pamaroma ida nema hawite experience Onsa ho aling mita ho ekipa dansa tamborin sa experiência maka imi hetangin ba tambah saya ita hari idane hanesang permeru dahulu ke imi ba rai liur niang maske iha NTT mebe idane tatemi ona nasang rai liur niang Indonesia niang ba ami ya primera vez no fating ba con la experiencia que kusi fating kusi primera vez ami ba idane esa primera vez ami grupo hamutu ami ba fating idane ba no cuando hari experiencia barak tebes kusi momento que ami hetang emane be dia emane be
langsung welcome ho ami no ami senti hanesang la osu si estrangeiro mabe ami senti sa familia tambah sila anggap ami musan sa la os tamu det mabe hanesang mai rangkul ami sa aling o ajuda ami no ema sila yang vamos dia kutuba ami no haremos hanesang uning mongeli ko leona tempo nebe ema iha jadwal na o lorong abang itaya idane itaya seminari itaya KKR itaya idane jadi idane hanesang buat idane refuba ami kata ami mai semana idane laos atuba haredet o pasianas ami mos faz parte hotu ede ba no idane hansa senti ba ami primeira vez ami contenti tebes tamba ami mos bele participa ami mos bele iha momento nebe ba ami hanesang jovem primeira vez atau hari hanesang mujizat masila nebe asa buat nebe acontece ulu kona no ami vamos parte fating nebe hanesang basila fating mujizat histórico no idane ba ami senti kata tebes duni ba ami jovem kadang sa ami rona ami sentensa tamba ami sidak kare ami sidak pia babe quando ami baduni ami haremos dokumentasi barak nebe mafo história barak nebe makonta ba ami senti tebes milagre nebe mosuni nebe nyata duni maromak halo duni basila no ami haremos susi ferik susi jovem nebe excited ba halo sila niya acara kultu idane no tinang idane ami senti hanesang kontenti tamba laos ami det mabe iha ema barak nebe hadonge bang halo mos motiva ba ami kata kami jovem tengki anes saida mak kami se lalu ini sepanjang mos jadi idane hanesang materi da ba ami atau ami mos bele estuda usisila mos saida mak kami bele poti dia kusisila ami raya ami kwa nomos iha mos ya parte seminário ami tuir usi primeiro to hotu tambah hene ba ami jadwal jadi lorong idane ami tuir seminário ini no hene ba seminário ni ami tuir laos usi orador nebe kolhe laos idadet open nebe kolhe laos idadet mabe idane oi posisi minha explicação e a cada ideia sempre motiva a mim no sempre for hanoi fong ba ami kata kita yang memoris ne saida makain tu nebe ita ia oferece bangaroma tambah nengaroma nos foi salgati ba ita saida kita dele kita oferece então ensinamos a mim aprende a seminário nebe orador barak makulia no ihamos pendetau si so enerasi digamos os estrangeiros selo hanisam de Israel sila poliamos pendetau si Israel poliamos e dane essa sua força ali vamos jovem atu larang metin dan Oke, Ibu Pastora, Senhor Pastora, saya ingin rona testemunha husi experiência nebe que se fi delegação, jovem niang, membro be equipa louvor niang, husi parte igreja niang sa experiência maka igreja hetang husi neba. Ya dia tetebes hau beli hatete katak husi igreja mos ami hare katak serviço hamutu fon idade unidade dani importante kata igreja ni Jesus Kristus ni isin lolon tambani ita teng seri iha unidade laran idade atau halau Jesus nia ministeru iha mundu idane hau kontenti tetebes tamba ami bele serviço hamutu ko yayasan utus mos ami obrigado barak ami serviço hamutu ko sira isirani hau admira tambah hau hare kata sira beli organiza evento bot ema barak ema usi kampung-kampung sira oto mos mai hamutu i evento ni laos vehanesa bye ni mai be sira beli organiza odia entau idani hau hare kata ni tambah matene ku simaromak sabaduria simaromak i serviço hamutu ni tambah unidade i usi igreja nini yang kata mensagem ba ita hotu kata ita tem que ser lori misaon Kristo nini yang ba ema hotu na saon hotu ia mundo idane mandatu Jesus ni yang ba igreja e mos hau hanisa agradece tamba momento nebe sira hanisa celebra loro nebe na Espírito Santo serviço que bangunan rohani ia soe rebi bamuntu bot nebe milagre acontece ya neba na maroma muda besai ubas tua ubas imos milagre barak acontece ya neba tinan 1965 isira celebra
tinan-tina. Hawa noin kona ba atauru. Ni laos deit be so maka ia rehabilitamento mabe ia itani raidoben atauru mos maromak servisu ia leba. Yeah. Rehabilitamento bot tinan 1978. Idani maka ita celebra ya anesa itani maun alin sira atauru mos sira bane ba sira sai ben sound sira kanta. Idani mos hawa tete katapung sound igreja ni luar biasa. Ya, gereja ni ting sir sai ben sound. Laos ba itani ang rasik mabe ita baliur maromak mong servisu ia Timor Leste. Laos ia so ede ya mabe ia atauru mos maromak servisu. Tambane ita ting sir orasaw na fatin ya ba igreja ni fung sound bile lau hodiak bili ita ting sir unidade laran fiar meeting laran meeting ya adomi malu haleluya karliman bamalu perbele lori Yesus nya mandato obrigado barak ya hau atu hatoba gubernur Timor Leste hau bele hatete kata ami hafatin idane treni patin pemasaun tremendo betani dader ami hal orasaun ba gubernur dader mesmo gubernur hatene mabe ami hadomi gubernur ami hal orasaun dader ami nia motiva katak maromak sempre uja governo ba rai idane bele hetan reabibamento restauração transformação li husi itania governo nebe maromak kiri i maromak sempre pobensa ko sabaduria capacidade larandomi hadomi povo Timor Leste obrigado barak ba governo nia ajuda ba ami ya mesmo juventude nebe sira se joben maybe sira bele lori Timor Leste nia naran ba raiselo idani maka kontente anesa igreja. Sim, pastora, ronamos hafuing participação delegação idani ya ihamos yang atu ya convite fali atu participa iha raiselo anesang Medan, Ambon, oinsa resposta husi delegação niang. Ya, hau bele hatete katak se maroma kakara ke ita orasaun deit ita nafatin hal orasaun tamba puder orasaun ni luar biasa. Yeah. Botutu ami halau ni so tamba orasaun deit. Ami ni ema biasa deit, ema babayan deit. Ami sempre anoin kona ba raidoben Timor Leste. Ami lah anoin kona ba taiselu. Ami ni fone adomi Timor Leste. Mabe quando maroma karuka ami bahia railiur, mos quando maroma kakarak pasti maroma kloke dalan. Amin. Ami hakarak mos tamba ami anun Timor Leste ni mesmo na sound phone mabe awari maroma serviço barak ya raida ni. Milagre barak acontece. Transformação, restauração. Ema Anissa Almira, ai raida ni phone. Mabe hareba. Ami mai cidade di Moslos. I buat hotu dia anisa pastor ande hatete dia how mai tinan rua mai be poin tinan ida how mai bali dala rua hawari mudang sabot ni dia tete hawari ai dililaran mos buat hotu dia ni hatete ida ni maroma servisu buat ba raido Timor Leste mi hatete dia katak uluk nya bai ya rai ida ya Afrika naran Rwanda uluk ni rai ni la dunia mai benia bai na fatin ya ora sambrai de agora rai de ni sai rai dia kanisa Singapura ya Afrika kita mo sakara kanisa Rwanda si maromak bele muda Rwanda maromak mos boleh muda Timor Leste sai na saun ide dia li kanisa Singapura hafiar ita la bele hento ita sai na saun dia mak kita ba agora mos ita tengcer ba lori misaun maromak nian tambah quando ita ba ia na sound silk maromak se pobensa ita ni rai doben quando ita tu arranca ba ia liur ia laran maromak se pobensa ita ni rai hapo exemplo hau ni inan aman sira conhece na Jesus ni tambah misionari husi americano uluk tahun 70-an 60-an ema barak hatete dia ia Indonesia ini beda misionari husi americano maklori evangelu basira tambah americano ne haruka misionari barak dia nasaun utotu agora sira sai nasaun idabe power ya
nasaon ida ke power en ita tete kata Amerika ni mos tambah saya ida si gredu hau kusu basira isra amin si gredu ni maka ami haruka misionari barak ba hau tete kata Timor Leste ni maromak se mesmo ita kik mai bebo tambah maromak ya ita nia tambah Timor Leste atau haruka misionari barak ba ihaliur prega maromak ni evangelio ba nasaon hotu Hanesa Bethlehem rai ida ke kikoang mai be husi rai Bethlehem Jesus Kristo liu rai mundu hotu Bethlehem moris iha Bethlehem nunemos Timor Leste Hanesa Bethlehem mesmo rai kikoang mai be liu rai dame liu rai lori salva saune musu husi nai da saun tai Timor Leste husi ita ya ita oan Timor oan sira bele sai bin saun barai sel maromok bensa pa country VIP hotu maromok bensa Sing man Domingas onsa mananya resposta ho convite sirane itabot nudar sefi delegação depois rona novidade dane pronto kalai ba delegação Kristão Timor Leste atu ba fila fali ia ministério ia fatin seluknya tiap bahaunya hari kata komisang nesa memang romak loke dalang laos busi grupu kikuang idane mabe nama romak hakarak ita sai bensau usi tanya nasang idane romak hakarak hili ita mabe iha kriteria iha mos anesang buat persyaratan hutu yang neba eman nebe maka los tuni fosirani yang moris no tuir sama dan nebe maka iha nia responde hakarat maramak si uja então hau hanesang konten di bayira hanesang beronatan iha mos hanesang konvida ita bah hanesang iha pating gruan nebe maka sira polia tiangona mai be idane lataka dalang ba hanesang ita nebe maka iha Timor Leste kata klaus grupu idane mai be ita igreja hotu iha nasang Timor Leste ita hotu maramak se hakarat uja ita pasai bensa laos anesa missionaries date laos anesa amu date maromak ni atan date mabe maromak bolu ba emanebe maka hakarat halaoninia samada halaoninia ministero tambalihu si ita maka maromak ni narang etang gloria então anesa hau contenti hau na fating anesa sai se fi delegação hau ni oração maka mai ita haraikan batu maromak uja ita laos tambah hari ita matenek laos hari tambah ita iha laos tambah hari ita iha posisang ida kafal moju iha nasang idane mabe diusia maki iki lebe makafo nia fuang mania moris akarak serve duni ita labele buat tidak ita foba ita nia nasang Timor Leste mabe ita nia oração ita nia ajuda maka ita pronto atu serve pronto atu ajuda nasang Timor Leste liusi talento nebe ma iha liusi hanesang matenek nebe maka maroma foba ita labele biha tur ya governo ya palacio ya ita tur de ba maibe ki dane maka maroma kakarakuja maibe si ita fo maroma sebuja ita ahonia mensaje maka ita hotu kata ita hotu bele maibe bahira ita fo baitanya moris ba maroma bolu ita se continua simba maromak ini serviço. Sim, interessante tebes atau qualia konaba participação na atividade espiritual parte mana siraniang mai be tempo mak tenki hafahe ita e espera kata ka ita se hasuru malu fali ya idisang seluk nebe ita se qualia konaba assunto nebe ke liga ba jovem no espiritual nebe ke atividade igreja yang também ita hare kata igreja mas fala papel importante iha formação ema liu ba jovem sira nebe ke belesai benção ba itania nação ba itania família ba itania igreja rasik antes hautaka itania programa ba edisang ohing niang kari ke Mong Eli ho mita bele husik mensagem ida relaciona ho iminia atividade bele husi Mong Eli ulu
ante satu taka idane obrigado barak ba senhor country pagantri honi ni equipa toma e convido nami bela faz experiência né que a minha lá atividade Lord Espírito Santo né que a Indonésia losi idane det me be hau karak ita timoroa ni dewa kristão sira nebe ita holete ni tempo tona mai tamutu labelare ba kori dane labelare kori dane tamutu para hai glorifica nama Roma tenara tamba tempo ni ikusona mai ita mutu para evento ruma kargia convite balo ba ita bela mutu igreja ma as convite balo convite igreja toto te bela ita labelare de amini asane hawan asane amini asane tempo tona maroma kini akara itini fo inde de ito unidade ito de lao no serviço no hori hein lora patamento no Jesus fila idene mkani objetivo ni liam de formeno obrigado ba VIP viva obrigado idene mani de form. Okay, le formicos si jovem ba jovem si selo ba jovem si livre ba nebe maka saída makita iha talento nebe ita iha se maroma kiri dunita oferece tanya angato faz parte iha obras nebe positivo biha ita nyamores sai masing na romamba emaselu ba comunidade ba colega no ba fatin fo nebe ita iha Sim, dali datang obrigado ba pastora, ba senhora Minga, Mita, ho Eli, ba iminia tempo, nebeke fona tempo ba prense programa governo Rona niang ba idisang ohing niang espera ita idane laos ida ikus niang ita se hasor malu fali iha edisang spesial liga ba aktividade iminiang. Dali datang obrigado ba iminaing hat ita hasor malu fali iha edisang seluk niang. Dia malu ke harenain sira idane maka programa governo Rona ba idisang ohing niang espera kata ka ita sia sur malufali iha edisang spesial nebeke qualia kona ba juventude desporto arte no cultura maluk sira programa Tokso governo Rona programa parceria ida entre VIP ho Secretario Estado Comunicação Social Secom iha area juventude desporto arte no cultura. Hau Evangelista Santos Milana hamutu equipa nepeke serviço ba produção idane hato obrigado e até próxima edição.